Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati jednu domaću aplikaciju od Vava Interactive ekipe, zove se Arrange. Dakle, to je aplikacija koja vam pomaže znači, da si vizualizirate nekakav raspored u vašim prostorijama, sobama i slično. Ovdje odmah vidite znači, upute, s jednim prstom mičete predmete, s dva prsta rotirate i možete znači, zoomirati standardne stvari, tu dole možete prilike vidjeti upute. Dobro, evo ovdje imamo znači, na primjer nekakvu prostoriju, vidite znači mičemo predmet, možemo ga povećavati, možemo ga rotirati i slično. Ovdje imamo ovu strelicu, dakle na nju lijepo stisnemo i vidimo znači kontrole. S ovim tu možemo odabirati znači namještaj kakav hoćemo. I tako. Onda ovdje možemo mijenjati pozadine tih prostorija. Možemo dodavati predmete, znači ako želimo imati više predmeta. Možemo spremiti, pa kasnije opet uređivati. Tako. Ja sad ćemo malo to pokazati, znači ne znam, sigurno nećete imati ovakvu veliku stolicu, stavite ju na primjer. Nisam baš sposoban. Dobro, ovo je malo viška. Ovo ćemo ostaviti. Stavit ćemo ju tu, malo ćemo ju smanjiti. Dodat ćemo još jedan predmet. Na primjer, neki kauč. Koji bi išao bi ovaj, može. Malo ćemo ga zarotirati, smanjiti. Stavimo ga ovdje. Možemo stolicu malo maknuti. A mogli bi još dodati neki stolić. Neki stakleni. Evo ovaj. To jest nismo ga dodali, smo ga sad zamijenili s onim stolcem. Ajde, dodat ćemo još nešto. Na primjer, neki ormar. Nećemo ormar, rađe ćemo neki stolac staviti bez veze. Može ovo. Ne ovo mijenjati, nego ovo ćemo mijenjati. A dobro, mislim vidite otprilike kako to funkcionira. I eto, ako koga zanima slobodno si skine. I eto, to bi bilo to.